MLA Barim US Matur Mominin ubaladon hapdeng gajing petri hadin gajing jia jong gajing akan at badangshan hari lum garo hakakat lai trik yayong ulalit pendam no iradi hakmat ki kulit kenongpo police station. Mominin ubadei MLA Barim narilum garo ula petri hadin gajing akan at kabami na gajing sngoya perjat binriu kabami na gajing persya ya gajing yo e shimbenta jong ki bamdei riulum haka election Garo Hills Autonomous District Council GHADC. Katkum ka kubor pulit laong ba mominin ula petri hadin ba ula syak kinno don kti haka bakran penshit jat binriu hachibinang bat kabalalam sya kan dikajingakan an kabalak takjur ya ka syong ngan hari lo garo. Kani ka kendrum kenram kadai kabajian adu ka kendai trik ber hadin ba mominin ula poi ha office u deputy commissioner hatura bantep kerteng kum ukertong na kabentak election GHADC. Henry kani ka jinglet jong u kalapan ni ka jing kiwin ka bajur haplau ka office DC kabalalam sya kani ka jingakan an. Hadian ba kani ka jinglong jingman klanang kams niu shushu na kalyang sorkar kala haban shim ya karai ban pensangi aswaya ka election GHADC. Watla katta na kalyang kihe pulit karibhoy kimpat aya kanu ka jing penbana ka basyay halor kani ka jingwan pendam jong uni u MLA Barim da ka ba penpawi ka jing kya jong ka kam bat namar ba ka jing tokit kadang ya syakman.